said the wiase etieno nyame waye ne nhihye ya na waye mame mu akwaba emfa emra Sompa so 93.1 FM dwumadie ye fa no na Menim ene eye ebenada na unse edu brada aya na tiase na mu nkomo ena yebo na ene suahunu mu no owura bi aka sembi de to ho ene yebedi sa asem no ho nkomo papa bi akoya de bi na de kra waye no me ba beka ho asem e de akyerewo ye wi a me bi ahoma no na onsusuahunu a wunya edi free mu no o de aba ye twen se nyankopon adoma prophet nyame chiame Samuel labi ebebaha na enenso yatoa enkomo no so onim se edru sa bredi anache se enkomo no aye de ene suahunu mu no enkomo aye ba bedie eye papa bi ade a waye na papa no ade na waye no papa na de na waye no wate ho asem e wo nwumu but suahunu mu no enne me pese ye nya suahunu adi free mu se ade ya papa ye ase kora ne sen eyede pa eno ye sa na ade na oye no ade ni siye ene san komo no na ye bedi nipa o kan sa asem no to ho no wawu owu ye no 10 years atwam ba sa asem no a o kan no egusu wo ho a eye adwumanti na mpanyifo se ketrama hoi no empro enye obi ase akosi ampofo jasem bi a o kan ede to ho ne emu na ye fa suahunu ede afri wo wonwum bi o se if you do good said ye osinwene asem bi wom na enne me pese ye fa sa asem no na ye de edi enkomo chese asem a o for ne se waka ne tra but ekura suahunu bi a anwumre no meni omienu ye hwehwe se ye be sua bribi ade afri mu Tofiakwa na ye de abobra o se oye bone a oye fa oye papa nso a oye fa ene sankomo no ena ye ba bedi e wo suahunu so na eye tiase na mu nkomo ebia na otika mu na utie me ebi nso a wani abre wo bo dade so bi kura ho office a wo tro basansam na akosiampofo je kan ye no eno na ye ba bedi ho nkomo me wi a maybe ahoma no e de ama 0551 931931 0548 931931 asam ni nyina ne say na akosiampofo je hyase ayadwuma wateda Tofiakwa na ene no memmoa na mabɔ no tofa na me wi a suahunu mu no ya ba bedi ɛho enkomo se owura bi a ɔtena kuro bi mu a na waye no ho sɛ bodamfo obia nim sɛ kuro no mu no sɛbe owura no wabodam kakra na nadia oya ne sɛ enam sɛ oni bochia ana oni na eni agenti no matewase adwena eba ni tirim ni sɛ mabodam de but mabodam ankyerɛ sɛ meyafuna bodam a kyerɛ sɛ oni pa sɛ wote sɛ wo ba bi dan wo ka na kyerɛ sɛ ekom de wo to woro ne dia oya ne sɛ onenamwa na otenka sɛ ekom de no a efie bia wo bepie mu no na okura ni bo ose mama aduane ni aduane no sɛ ye den na wamani bi owia na wasere wunso aka ho osere wunso ka ho a na wanya abotre na wato no bo ase na wadi we na dakoro onenam a sa osere aduane wo kuro no mu no akwa bi nso wo kuro no mu abrante no ho ye na hin keke ti adwena ba ni tirim se na kwa we kura ye kuro yi ade na wotiti ye nsei ewom se me oba me ncha na mapam ne de bada bi a me hu nso no obowura ba bi a na obi domfo bi ama ne biribi na wadi ene adwena beba me tirim se akwa yi meyi na firi ho na maku no akwasiampofo je se
ebra owura no adwene saa adwene pepepe ena Nyankopon soma abodam ni no so ko fie ho okodru ono osre no se ekom de me mama aduane ni enti hye no nso se wono ankasa no wabodi trimu po se obeku akwa no ti de oye ya ne se ba akwasiambo faje se okoto brodo pano ena odi aduro fam because onim se akwa no wabodam nti se ohunu bibi kura wo mu a woye bodam ni de na adwena se obedi prekope ode pano no so ma no akwa ne pie ya na onya aduane ankwan egu ho no to no boase edie Tofiakwa edi na kire se pano no a wanya no wode to ho na se ekom san de no a wadi wamu ba kokora nhye nanum owura no pie ya nche na okoto se enkwada bi di agro sa nkwada na omu di agro no ena enkwada nso ne pano omu sre bodam ni se ono ne bodam no na enye bodam a sebe na tade aye fi ni tinye twa mpese ana oye nipa fian kasa e kire se se unim na opie kuro no na hu na wanhwe kura onka se sebe wa bodam we ne ko ba se kwada no sre no pano no a ena oja pano no man kwada no sua hunu eye sua hunu akwada so hunu pano na ye ne de na nani age we ka ha na we aka ha we ka ha na we aka ha na tie owura no omsere no pano na wode pano no ma wo no wo kan sem bi wo se papa mi yi ye nyina ye tie sompa me yama me ya me ho asama owura bodam ni kan no o se papa mi yi me yama me ya me ho owura no so wode pano no ma no ka kire ni se oye bone a oye fa se ya no ka kire no akwasisi anche kura amofrai di panu ni mofrai na ewuei ye obi atu nkwada yadu hwan na ayesa na akwasisi yen konkohwa saa wotiri modimfo ya ode aduro hye panu no ade ma owura no a wabodam no se onie no saa wono ane ma ena akosere bodam ni no aduane a ode panu na ma wo mo Tofiakwa mate wase akwasisi nkwada na ewuei Sompa FM. owura na tukoti e de swan ne yam a kire se na nadwene mu no onim se ode pano no ma owura no na odi wi a obewu sa no onim se otu adubone amebi akana no we ni nsama akwasiampofo je nwene ye e wa adwene mu nyansa mu na ode twere dwom se oye bone a oye fa oye papa nso a oye fa Tofiakwa mate wase ene we ni suahuna me pesa me no mienu di ho nkom anyi watia che toda utia redeem ni nti wadwenhya da nko story ne so bara na mato me bo ase yi story na mabie mu di a kyerɛw sua hunu eye sua hunu anwumre masem bisa ne se suahunu ben na wanya no wo asɛm a kwasiampofo je kan ya wode to nwum yi a na anwumre no maka ade a kyerɛw suahunu ben na wanya de afiri mu wobetimi aba ahoma no so 0551 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na ye beka ne ma na fra ye fa course no na yetie dwom no so no na ye de adwaton de efom ti yenko na yenkonko di enkomo kakra wo ye bone a wo ye fa wo ye papa wo ye fa de abrante ye hwehunu ben na nwumre yi wanya e de afiri mu hello. Hello. Yes, sir. Okay, good evening. Baba me yuzo. Me chia edi Sompa ni mo edi mo nyina. That's it. Baba na. Your friend mobile na dey for the machine. But that thing for the key. Okay, Mubarak, mami ntio.
Meso this year na me and maybe if we are seeing you nipa you are you nipa bi o again but oni akomapa and you bi to o akomapa na so oni again in terms of papa no de akomapa na de ko mo ko mo bo de minimum na so papa again and the call in terms of papa you free akomapa ti mi dia no chance ni pani na ya gbo. Hello, Tofi. Hi ma. Joel. Yeah, na mami. It is someone can near Aboaso. Hey, sister. I was young over here, and you more 2 years. Usia hunu pa ni saying to boss in any. One said, Kakre, woman, can say, answer Bible, see a papa many pass, Yamina Dia Chiapa. And Tino, answer you, so I said to say, Kukuru, a child who service my name. And to the Oya Bias, Oya Papa now, we say, Yamina House, we are one near Yamina Chiaco. I only a Sabron Chiaka. A brand Yamia don't be through, so the next one for Sabron Salmon, sent you. But when you hear pa or near ma, and somehow they must my any react. Yeah, in your mood, can you thank you? But can't send the day program be a mix in American. I say, made us sit in your bar, made us say, hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon, senior. Radio Yakachua, Andy, accident enterprise trophy. Okay, senior, I'm into you. Okay. I come out. That's what today. Why are you? Boy, I'm arguing. If you say, oh, yeah, dear, that's okay. If you say, India, I do people. What they found on the command, you mean there was for the woman and I go some from Sonai day. I'm going yet. I say, an alternative. And so, only a Saturday, I forgot that a Saturday, and the young party, and it find any yes, that's it. Yes, you be that's the part of it. Made us senior. Hello. Good evening. Good evening, senior. Ocean sending, Mantua. I mean, I said, you are seeing one. You'll be the year, and I would be you'll be the year. Also, it's in a penny where my young queen can quack. Soon, no, so yeah, bro. And so no one on Oprano, Okuno. How do you see it? So, made us say, Takwe with him Sapani, ni may pada quid of a quack Tikapani, come from a dream moon cran ever from. Hello. Menim what's about could be a gas of your Chromhana. They didn't say, but your friend, Quabna, Adu. Tofiakwa. Can't do gas of you, no. Come yet you. Come yet you. That's what about 75. Why? Mate, I said, Mate. So, my pan on that magic from. Yo, sir, I brought him by you to imagine before no idea would you confirm. So, my home say, yeah, she am not at me and said, so no be what you mamma. Not impono crano. It just signed the panana also. And I'm nipping so near forward. You my men see actually. Now, one shot, you know, rather, because I'm not too much. Munina, the camel. I'm a Munama continency. And Obiana careful. That was Juma, your womb. Before and Tomonia careful. Why? A Juma to go a Munama continency. A Pamonsua, Munama continency. Master Tofiakwa. Aso, Yamenka from a hello. DJ Tofiakwa. MC Row. DJ Tofiakwa. Oh, yeah, Pim Wati. Mr. Takum.
Yanko was so be big when him get pa. It was slow. So who drive it now? You better assume so strong. It's strong. That's a job. Why you my crown? You about the father trusted you. Aye. Tell you young papa no sa na was your bayo. She would have known say. What who ne na weary. Okay. Come in here look for the pan on the man no. On your few. Who you ne? So MC Castle Radio so there, Linear Cable Castle Radio so anybody need know. And so no you ne he. It's other than nipa who you pay his. Kuno. It is all you know. Or can what one year you would be. The immediate, it's money at the mana. I'm not cosy. It's in this year, no matter on the set. No cosy, papa. Now, my team to burn is fine. Send it there. Go to one more. Now, father, you are also. Tofi, you are going to show. Hello. Hello, Tofi. Good evening. Good evening, senior. Kumbo Kode. Padi Krami Obemena. Ma Japan. Now, I had a business and Nipano, Obi or Wayana or Obiana. Obi to me friend home. Now, I can say, I always have a long corner and our size and a man. Not as a Nipamoyan and he can go on home. Be a crown and after position be a crown. Now, Obuni be a boom jacket. I think. Every other business, the officer who said, which I wouldn't have said. Okoya and Suria, we are right. The whole United States free there. And the United States will say, you will say, what's it that say? We are Bonia, we are fat, we are papa, we are fat. I was able for January 2 years, no, there be a TNUMO. But the next year, Hununo, you are saying, yes, you Hunusonko, Eddie Frimo. Hello? 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 Yes, sir. Maybe I told me to can you, senior? Okay. Hey, oh, okay, Mammy Tio. I didn't want to be also. They'll do what they do. Over so, and you are not playing now. What they do, I know I get to it. Like me, Simono, it's not a man. This is Sompa. Mate me da se fache na online no na emu nheda enna ho fache yempa say owura no na onim se ode pan no ma bodam ni na ma na diewu bana onim se ode koma ne ma wo eno na madwene ho ase eyede na ne ma no so sa bre no na ne ma no so kohia sa owura no was kwasi apo vageti asianka me bisa na sempa but ketrema de ode ato kwa ma ye ne yemfa ne sa hello Tabinajo mira na pombo ko de adom senior na ko po Israel pa tope eno me esia de asua hunu amune pa because tope atami awo kan onum se mahu bi da ta enipa me ne ye adwuma kro adwuma me ye me sliding door now so se me nyame adom nya kakra ye no o so litia me se me adwuma ngu no de nkoso now so ye nyame ya so ntino so ka se bi to man from apaje onu no container akoko so train ti nyame na nyame huna adwuma father but di we na de akoshe nyame hello Tofi, ya flami fokuo ka se free kwa chima bo so me free ho okay ora fokuo ma mintio Tofi dia ma ai ba sa ankwala no ne ko hia omo no na dwen boni a odwene ye no ene nyankopon so hihi wo no ane ma so mun ko hia papa no na on fa sa pa no nche wo mo den kan kwala fufuro bi akra ne hia no a enko mun sere ne sa pa no okay enso na papa na dwen boni nti ene ma dan kwala no ko sere papa no pa no no a odan ma wo mo ame so hia hu no me da se wa kire ase pa hello Buena. Tofi, good evening. Good evening, Bema. I'm Baton, what is it? Radio Dom. Your family, who am free old tafu. Okay, I just want my minty away.
Tofi papa de ayo. Tofiakwa. Papa ye papa. Okay. Mina na ho odinfi 125. Wow. Ena me papa yinki. Na wo ne se ba akokora so kura ntu afiri nanum. Wow. Mina na ye firi sabronum na yedi ga ho. Otime ko jom ho ko ho din obafia no de aduane abekiso. Ubusanza wo na wo ye den wo se hwe me ko jom ho man tu din no aduane de akomo mo di. No wa no aduane no de akomo ma before man na e di ga tu musika no. Enim tin nam so mo awurade shira no. Ama wo din fi 125 ne se kokora ntu ansa no. 25 no bi pede ayade. Eno no. Mate. Ndi papa ye de ma ye nya da. Mate. Ewurade nka mo pa. Me das. Na Tofi ye so be jai radio adwuma. Oh, asem atwam dada dai. David ye ntiase. Hey. Mate. Futu amode ma ye. Mate a. Ani nkran sese mu. Mate. Ewurade nka mo pa na woni mu nya adwuma. Mate. Hello. Sir, senior, ma oni so kakra ma me why? Yo, Tofi. Okay, we didn't be a friend. Oh, me dey akwasi apia am kase from boss. Okay, ora akwasi ma minti o. Yo, Tofi ana nume dey amma kai asem bi papa me wa wo. Me papa side na ni na wadi ade. Tofi enti ni yo asem na so me fena me dey we na yesusa na me papa di ni ya de ni ya ba katre ni ma sesen ke bedi me papa no ho no mpo de ni mra de so we di na mo se o de ni ma no be ma ni ya be ma no o de be ma ne ma de ene enka o de ni ma no be gu ho e ba be ma wo fa that time kwa no she de onya onyini anakwa na be fa ni ma no Tofi Sompa na ma bosu beni ampa kura ni 50 years bebo akura ye ho de ye na e ba be ma kro pa anso bo weja ni ma no mi ka ni me da ho asai be pro awunya de so obi wu na ne niema mo ankoche no mo anya yegu ha bo se apro we akura atare anantoma be so mu na tete. Entilia sena de dia ye bia ya rese echina because echina you need to be see and na de ye hu ebre mo de ye hu emom echina sem ye ne mate me da se enche osofo Samuel Jima Labi aha obetra se na enenso ye di nkomo na am say TikTok o ko dru ho de a waje ho afa. Okay. Hello, Tofi memo waju. Yuzo. Alebi say. Radio Dumo. Enyo bia se champion bunta, chop ga ba ko bota u, ma sha bon. Eh, bota, that say. Boko ta de ma fi won Tofi, de te un ka che. Oh, Mr. Mafio. Papa. Tofi, na ka se wona o mo ta ke no. Womo ade omo je ni na ko si ema so na yo nse ye tuma mu so. Okay. Tofi ye trotro drivers ni taxi drivers. Yes, right. Se obi enyame ye obi adom no wotoka ni bi maye ya. Omi afa kuma pa. Efan kaka no ni enya empre ho aye pri kukukukukuku. Na drivers for do ya ni e cars na. Ya tode maye no. Anu ti na ma kembia e ma driver ni se olusu ni ka aya na e ho ye den se obede. Obese nya foforo. Se ya dia kuma pa. Agire ka na ye due no. Ye nya abotra maka no ya kwan ye nya. Na nya ni esi apri kukukuku ye de bro we nya petrol so emna. Ebibu amana kai ake na yes set net di ho ake. Mate. Futa ana wunya bi na wati bi be de. Mate. Intimate. Just drivers so mo di no mo ni say man. Me das. Piao ene mo suahunu no ya twim manen haw epese sua de na nkasa. Hello. Okay.
abusiafo mame nka wo se your drink a se de eno na obatan a yaje atom obi okay mo wore mo ntwen ansana eno na se obatan a yaje atom na eno nso drink ba ko a ebeboa wo na asiesie wankasa wo nipadua no titru ama nipadua no kom de anase yafunu dampan a wobetimi di bibia gum kam ama ho ato mizo ho asem na me ka kire ekura niema mienu maka cho se miss fruit ewom na mango one wom na sa mizo yi no enei obi a otime nka no fra brochire ba bia obeye ayie obeye party birthday bi anase badintuo bi anayefro bibia obeye bia no me ba cho me kamfo mizo na ama ebo no nso ewo form kama na obi a obeba asie bia a wodi mizo be serve no obehu se wono awie no wo se fact party bia me call ya na say ye bia me call ya drink bia me nom ye no ho mesro bomaden na pebi ekura enkura bata me nu se de medican aka no frɛ yen 0246270221 0246270221 na de ba ko a ewom ewo mizo hu ni se o pebi etu a o frɛ number me de ama wi ana say 0558 0558 106 348 Mrs. Subiem 0558 106 348 Bomoden na frɛ omo na baby a wo bia no ombe kyerɛ baby bi wo na mom sɛ wopɛsɛ wankasa usimu ba wo de wani kyerɛ ehwa overseas 21st clinic dan no a ɛwɔ hɔ no abon sɛ container kama bi ɛwɔ hɔ ɛwɔ overseas me ba cho manager Daniel okɔ hɔ a ubenya bi ɛna be kind supermarket sister sewa wono location no ɛyɛ post office ya anomanye ubenya bi mama Estance wono location no abuakwa ɛna ɛwɔ na Asomdue Junction after Baptist University hɔ ɛna ubenya bi ɛna PNC Ventures hɔ nso de anomanye hɔ taxi station hɔ no ebi ɛwɔ hɔ sisi ame no kasa no sɛ o wasafo area nso a VIP car park no opposite ubenya bi ɛwɔ hɔ sɛ de medi kan no frɛ 0246270221 0246270221 na unya bi a ɛbɛboa soro nkokwan so okay ye na ye ho kakramra buffalo so obema me kwan dia nwum no yentie ne yie kakra na me ka wo sɛ enche sofola bi betranse na ye di nkoma ha aye Sompa 93.1 FM jumadi e fa no na Menim ni amede bre wo no ye fa ni sua hunu tie dwun okay we aye akwasi ampofo jei kontonchidi hye no sante mampon na ohwe kwan ofa so di nyansa nwene nwum ya wo wuko para nwumi aye futusem ade mayen onu se sua hunu de aya me pese oti niema bi ase ena na Menim so esua de anwumi tie abare ne ayese wanya bre tie ni yentina me hye da bonnwom no ma na kusie a kire se wiase woye bone a woye fa woye papa woye fa na me ka se ade ye me won pa ye se eye den ana ankoye obi ba nemom ekokoye owura no ankasa ono ankasa edisa aduani ana panu yi ma bodam ni se onyi nkonkodi Tofiakwa wasa adwene ho se eye den na ne nsa ka panu no sa da no so kura na wasa didi amen enye wonwa ade ba ko pa Menim wo nipa ho se toda na nipa wudidi me kura na wonya wakono de bi a wutimi ka ho kakra bi tese untimi ni nyina de but at least ubetimi abu kakra bi no wadi Tofiakwa matewase eye den na sada no nko ade owura ye ntumi amfa aduani ba kumpo ankana no nemom eye sa owura yi ma ena otimi de kokoma wo a kire se oye bone a oye fa oye papa nso a oye fa
Michelle Obo eka kyerɛ wo sɛ enche sofola bi betrance na yedi nkomo oma mumfi no ore mumfi no sɛ sofola bi behwa ha nti mon ha mo nyame adom nyame chiame abedru fie ha na no kureni Tofiakwa akwasiampo fa je nwumo a odi kan to ye no eyesua kase de man so ma yonko antwa nkwa wo so ntwa nkonkodu na onim se otukoti die swan ne yam ono aduane a wode ama bodam ni se onkodi nwuo no wana nwene ho da se ne ma ne behia no ye tie sompa amode aduane na mo wei eyesua hunu a ene me pese wode to ukoto dwem ya me chia me akwaba ya eja na what is say ya ho ya pa hey Abidjan for ho e ya me ado that's me mu kwansi ko jaba bia me bu no me bu say one na ma Abidjan sa I know what said ye na ye wie Thursday okay go nyankopon ado me adwada no anopa na ye wie okay na say utu bi krum de on timi ni David na fum na fum we fa ho oh wow the kind no nyankopon hira o ma wadom no nsan nye kese amen na enya moho amen eno kwasempa say say dem say TikTok ho de we say me hwe say woman bi odo picture na to nche na o say asem a wo ka no wo man kama asem kire say won kura de wo kwa yie sa ba ma no a oba no a wo kwa na yie no oni ni kunu nyina poison no omukuku no na utie woman no nsem a wo ka na ti say ensem a nyame na mo so be ko be na otwi be ana be busumi ni no ye di nkomo no nyame e de ye adwuma amen na course a ba ye nso no kire say ni penya musua hu enra immigration officer penny o chimi gina airport 30 minutes o chere de me kan o chere mi mu ze me kra ase menti onu mo be chere omu o chere me obra bo mu a chere me ankasa de nya ase ketwa me 30 minutes wow so chere sompa ya dana se ajana jono me nya flight time de ba Kumasi okay am say our body say to be a cost rate to be about for there I'm in cover VIP wow pay speed it will cover white one we ni be 2 p.m. die around here ba cause I come 5 VIP there my mentra on chair this is wow 3.1 FM Abidjan airport no video chere me Abidjan airport ho friend mensa yes udru Abidjan ho no udru Abidjan ho no chia me no sia one and I'm say as me patcho me ba wo ma bu no start yi phone to yi phone na say me ade twaso ano aso si twaso yeah no system ya the back and forth me be do a crowd na say immigration for no there oba say wa no Mrs. Asare che me ntimi mo body wow wow is the doing of the Lord uti say nkofo amia nkofo ache yeah when it comes to such sensitive topics are for related yeah and I thank God say it is making positive impact and come I did also but to be an enia obiano baby obia baby o picking now or the na de yeah obia baby o picking or the na de nyankopon hira wo about ene nka ni kwase o ha enso opepa ne odo intense because Menim say radio for twen op onko pressure na no dey but and so odone akoma pa wanya e dey ama me no mesre osro say oma ne ngosra ne nye kase wo so bi amen Tofiakwa ene de ye wonko mo bebredi o samum say na nka o ka de nkomo na ma mi go dabi unim hwe mame nka asem bi wo ho toda obi ankasa bibi won ho a onhye dan hu emom sana mi hu unya obi a ye no transfer planning program samum yes because o gift no
ubie wano a nyame manyansa no flow amen nti are na say just my from so ne papa e be for me ankasa no ene wo be Menim de e be okay aha nti na no yamie no Matiwasia. enti ana no question ne baby e be fira ba biaro na wasom sa na ja ye roso ko na my first question is say aye na Joseph nuanom keka kire on papa say wawu brana onwuye Tofiakwa. why Matiwasia. there's a question on you ho deda me that what na ho na abam trim is there na be trim se sia na abam trim say aye na Joseph ye owodo na onim se me nuanom e wo sere so me de aduane kwa akoma o amomudi nti wono wo ko nyina no ode anigye because me de aduane koma me nuanom adidi na opie ya eba wontrim se yenkuno why no mutim be twatro ai ne nokore se e de chiro papa well enchemu ni bebre anti na de ye bebre ne edoso yeah baba ko enchemu ni bebre ko na e de edoso the Bible there okay yewu ewiase yankasa yabosu ni nyansa emu ede okay ba menka ni nyina mfrase nyina ye tie Sompa Joseph asondae okay na adie bia Tofiakwa ebesi wo honam na da na de osunsun mu ansa okay unjinia unyini ujidia eyema okay whatever happens physically bia ewo asitena mu no is spiritually it has a spiritual impact okay the Joseph asondae okay dae oson ye no na intrastate a wane se nuanu mu nyina som no okay simple Tofiakwa dae no ason so dae a na intrasa abam dabi obi mfa usum ye obi mfa wompa edu nso koda na so de na so de problem ben no samum to wono dae na waso no waso ne dae enti nka ni nuanu wompa nkom so nkoda so om dae bie oh na ye etoso mienu papa no man atade ye coat of many colors okay Sompa FM nsasawa blue pink yellow ni we wom kire say se wo bob rana se ba kusia wo bebro de wotwe akwan wow eda ho a wonyame fa so bie kwan de ma wow mechia kakra ura the Garden of Eden na wonyame ma omunsuo 9 north south east and west ne so wonyankopon kra na kwan ofa so di hira ye no enye baako okay wonyame kro na so na kwan doso yeah it was sonne dae ena eja no nso ama no coat ntade si but colors no doso na kese pa ne se e spirit bi e fe ne jealousy e spirit a yintu e wa sorry ye dangerous ye tubayi because ye tubayi a men kase obi atu amahunu me ya me de matubayi ye tu ahonhom bebre okay ne mum ade ba ko ye focus on jealousy na de oye jealous no any envious de oye ni brefo no de hu che bay bronsam papa to bo ase unsen bi o ha upie mu aya na eso chen me osi obi a onibrefo envious anase jealous onani brade anase ochi o town e ka ono nkanka ne e wo ho bia no abaye ne dia ono ne dia no oye dangerous chamber ifo asemi modro hu ne se obi no obi da mpa so se yere sekunu sempena nenso ba ku tan ba ko onya ya na nka ne ku ni sika na enye ne ku na enye se sika na nka onu ni nua ba ma abro ne baye ena ne yira ko suku asene ne ntino nya ya na nka suku na nka ne yira ko asene no na nka yo no be ma ne nua ba okay assistant pastor di software chi onya ya na nka soro nko no da no wow be bia ye wo bia no obi ye envious of you fa no show through na susu expose ni anyame de amawo na yesu kra ye wo no ye de ni ko sie ansa wo hu dodo etunim jealousy ba ade ba ko a eye ne se e ma wonhwe ne awo jealousy no eba wonhwe de wankasa wo jealousy ni pa ko no wo ne mo hwe de obi wo
eti jealousy ma ubu nkompo ko hwe obi de enhwe wo awde ne ebekum no wo de na wo na wo mu na wani biri obi no wo de no kra so a chen wo no de sine won de Juda Yesu ba ye bonimra ne se oye Juda busuaku mu jata enti nye Joseph nyonko ne wo Juda nduka ho me ekoton Joseph wei eye den Ruben wo papa mani nyina wo won hira 2 1 as a firstborn and 2 as a son. Okay. It will be anya one plot a won kwa dey say 2 plot ne nyanko ben na ne ho. Ye nyina ye tie so. Lewi wo de wo kan ho meda na ne kronkron. Edu nko ye hwe yo. Wo na wo ye osofo. No obi ade tight e de ama no abompa ya mai. Akwa we wo kodwe no aye den. Zebulon mo ahoden. Isaka mo na munimu mre. Yes. God a don't be sorry etia onenso akiri obetwia form so na is a God nkwa ne kuta comeback spirit. Wow. To me so she as said you best sorry. Wow. There you see analyze Joseph nuanu mo Joseph ntu bia o. E wa brabo would never. Obia ye greater than Joseph. Na nche jealousy on e ma won hwe ne awo. Me kan sembi ya na nkofo nim se die kan toli ana bosirimuka ana me kan mama sama ye denso nya sa yeah asem bia me kan bia me nim ne me kan yes nya easy kan ye fe papa wow and what that hospital bed no so and okay kan sa nkwasi asemi all because and the bed no ben window no nti wonya ho hwe kurum Tofiakwa damfo no da ba ko no so ene bufu unyampa no so bia ko obekwa akoda na nka wahwe cars no a etwam na won ntimi ntwam ne onhu bi no about 2 o'clock na damfo ya ohun ka yi bobna obepresse ne bed ne ho ama na esini aba no wanfi onhu sister ni free mpa so behwe from pine Tofiakwa matwase ade chinya wo pre se mo fa me nkoto madamfo no empa no so time as on 4 o'clock eno yeah tabo for no so ko sori akohwe sa window na chi na mo kire wo na damfo na no down omo frɛ bibi a state of mental cataclysm. Okay. Na adwene ni bom enti dia no hu ni nyina was illusion and imagination. Wow. Ka hwenti urade wan hunu ni awo aho wo be pre akopru apa obi die me se ne wunya anu ayo no wunya awo a nkope Joseph nuanu mo die ni nyina no enti later on no mo ko ton no yeah ena boy na o ye mistake na e frɛ no Ishmael no egaba no a ono de onka ho no yeah onye ono ne hye bonti no onye papa no yeah ono na ya reject no ono ne cousins o me Midianites. Okay. Omo no mokoto Israel da chi free am Menim na cheso nya mitimi fa mess no the message of a test no the testimony. Wow. E bia ye wo nso aya anyo ma me ho ade process no na ye wrong. Yes. But ye product no ye wrong. Fantastic. Bibia to boy no da ache no. Okay. No call Sompa FM. okoye akwa. There's Ishmael mom ne to. Ishmael na to. Joseph. Na wane Oscar. Gideon time ye pe gold Ishmael se for na de buy. Wane Oscar. Ishmael no. Wow. Konkremu ono no. Tofiakwa. Saraka na oye no onim ni awonya. Yes. Edi free. Ono to. Edi boy no koye akwa wo obi ma so. The first way no kra ni so di kan ko serve wo ne boss Potiphar. Yeah. Efie oyiri. Okay. Etatai boy alanya sa onya ne boxer scholarship. Onya ne boxer so de koye accusation di tell ko peme me ada. So tra boy ne ji ansa no ko prison ye hu. Okay. But Tofiakwa no kwasem ne se maame no. Me foa ne so. Ofwa. Ai. Spotify so. Why? Actually, I reckon. Oh mama. Hey. If what was Spotify Ade first nefe. Master wife for Tofiakwa master wife for Bibre. Samum. Oh yes. Aden.
Penny yiri bi ebre, boga yiri ebre, osikani yiri ebre. Eya ben wom ne busa wo. Aden problem ne yede. The point is young penny for we are married to our job more than our wives. Okay. It is all sure enam so you soja penny nti no. Na ho odin ni bibia e wo the den ohene no. Okay. Osom ohene no. Na me busa question say nti nka owura ni wo fie anka na yiri betima isa. Dabi. Sometimes the absence of the husbands and the fathers and may create a lot of mess in the family. Okay. Enti maame ne te ho no question e busa ni ni. Oma uska. O say oma me, o hear me. Bien bio. Sure. Wa wo mamunum. Oma uska. O show. Enso ka hu say na tin kan koi. Or your wife or your knife. Or your wife or your knife. Into the reason of proximity. Joseph Wofi. No ne bonkomo. Yes. Na branch ne kobano. And na mo say ene o ba na nya nkyerɛkyerɛ a yenye we nti. Okay. Ene ma no koye ne a oyoy. Tansa na sofo be rahia pre. Atwa abo atwa adapa atia oba no. Ne be ma no nso nkasa. So wo kwa aya brefi. Because Bible says it is not good for a man to be alone. Okay. And no yes certificate say fa yes ah. Okay. But we are say wo jahwa obi be sha be sha. Samu. So wo jaho obi ba be sha. Ti ma me ni twa ntro to boy ni so no a ye de no ko to prison na the boy ni ye o ya de na ho hyeso. Okay. O ho hyeso ye on fa so e de umpeja na eba. O ho hyeso. E ye on fa so e no na de umpeja. Eba ekire se nko ne maame ne da ya wonim ko benya privilege ofie ho. Okay. But still ko ba be ye ma papa no nko aso nyina pani ba no nyame anhye ne so ma ye nko nyina aso pani nko a na ye ho e process we nyame hye ne so ma ye o man ne nyina aso pani. Wow. Wan hwe ya boni bi ba mu a enjoy good but na nka wote wo ho kakra ma awurade anka wo be nya better and a best. Wow. It was ye after ko nanim. Okay. E fa ya mu enkom hye ne boshe ba nyame ka akiri asem but nneoma wo befam ansa na de yaka na ba mu no nyame nka so tre wo nyame nka. Okay. To ko prison ho no e na nkofo bi ko so dae. Okay. Ye tie ne say de bia nyame de wo kodua won a wo dae so ne bi nyame amfa na nkodua kuafo mo de ne ko si dae so fuom. Okay. Dae so fo no yes ankofo anom no ohene ne na na enam almost different political idea tia oma I know no. Yeah. To one be din semfo tia na na ne do akoto prison. Okay. Into akoda prison say full of politicians. Not knowing say sa prison no. No nyame dey prepare or no Joseph for a political career. Fantastic. Bibi no wanam wo wiase ye mess. Na senka ye mess mpo a onyame ye ne message. Yes. Na ye test mpo a onyame ne testimony. Yeah. Yes scars and my stars a twinkle and answer a brighter. Okay. Ukotwa and ma wonsroma a shrine. Ukotwa. Aye. Okay. Intine e bibie no ha to wanyame onim ehunu nimde ni nyansenti a wo ma no eto wo. Hwe. Dia ye di ye ni nkrofo nchen a ye tena ne atete ntina ye ni eden a wo ka bia ye bu nti yanka bi nkyiro na nso ye kuse e wo yitirim no. Indi ye kasi ye jaya ye nya because wa pam ye jaya because ye na ye pesi jaya. Ye kwa ye na ye penye de wo ye because de wo ye no. Ya ye de sene sa apenyo. Okay. To se asumje nyankopon adum nyankopon de wa frɛ wa ba ne dan nwunu ase no. O ma wo hu amane kakra nsa no asiesie no ahye ode no amo ase etim 1 Peter 5:10. Okay. Tabrantie ne fam ko prison ho no nkofo so da ya o kyerɛ da ya ase no. Ɛno se ne esi wo yi a ya kai me. Okay. Tofiakwa 2 years odi ankai no. Eto de bia wo se onipa review no nyame bem na wo de aseda ma awurade nko ano aka se mekra hyira awurade. Na me mu ade nyina enhyira ne di konko ye forget this boy ye kra. Ba nyame chia me ye serious so se asema wo kan. Me ba prison ho no. Menim ayonkofa no mu du. Me matimi ama akire dayase ama wo apia bonten. Wo kwa kai me for 2 years. Tofia won kai me. Boni ben ma yo. Enchemu ne etu. De di kan. Onyame sheda. O sheda. Yes, because no we in preparation. Your inner preparation and bring your best outward performance. Okay. Wa hu siesie okukuam ene na eda wo badwam agudie no emfa so ene ne fe. Yes. Radio so we wo kasapa. Ma wan siesie hu okukuam an kan tumi kasa se de wo yoyi. Eti bu wana process ni enwie ye. Se process na enwie a product ne nye.
Wow. Ye ka banku na membra. Anadwo no. Penisa wo chechire duane bone mu afu e kan twene ma wo sa na. Yes. Die to so tu ntia ma akwa no refi ni se no o hyensa. Na akwa no hyensa. Nsa hyefo ya. Na wo se Lamwell me ba Lamwell. Mfo ho de mama. Dabi. Na mfa wo ho de nso mansa de na wo re emfiri mra wa hye. Okay. Nti nsana no o hye no a refie position. Cause you try. Na ni refi no ho. Okudo the proclivity of forgetfulness. Okay. Bo nyame nchininsa. Okay. Ebebe no so. Papa, so here na mfa go tu agusu. Ba bia o de yebeba so. Okay. Onyankopon nchininsa. Nyame nchininsa bro. Okay. Ephesians chapter 5 verse 15. Wase mo nhwe madaji yese wona wonim nyansa ne mum se nyansa for mo nhwe mo nnayi. Okay. Se ne nda bon verse 16 17 18 19. Wase mo nyeni pa woni adwe ni pa wa adwe no hudo rade peyi. Owi no wase mo mronsa. Okay. Se ne de sakasaka ba. Asori ayako Roman Presby Anglican ade nyina yema communion na mostly ye frem. Okay. Ensa ebo a ye frem. Okay. Ndi ye chinsa bro. Okay. Ni enchinsa nom. Okay. Ndi mo nom Mammo na meden hunu me limit. Okay. No se mon fan saden so mane yeah, say yeah. Miss me to me say okay. Then ne jayana me jay. But in some way medicinal touch. Okay. Nti obu ya prescribe in some man for aduro no. Okay. Me am yes of men kan hye ne se won jay. Me mananom. Samu. So Paulo catch Timothy say we yefunu kikenti num bebisa kakra. Okay. Nti say ye medicinal na prescribe the amount there. Yes. Most of the drugs are yefali nyina ebi kuta alcohol. Yeah. It is a kan Onyankopon asme so o kan onimdie mu ene odomu enye chenchen yo. Okay. Nim so atiase. Metiase pa. Usa no wo pra ye de mampon bedu ka isa. Yes. Petition ba ubedwane. Yeah. But 2 weeks or 2 days na eko. Yeah. Ndi akwane no nsano na ne wre afi Joseph. Nipa bia na ni da ho bia mo. Okay. Wa o peso gina masem so bo no wo bro de. O tu obi afso won ko bro. Na wo ye wa din so obe bro so ahwe yie no won ko pe romance. Sa. Untimi ntwa moto wo nko pa no fie. Samum. Why? Me ba sha. Oh yeah, I know you question. Na minimo. As we all bro romance there. One no to gata o pai. Me ba sha 18. Yeah, to su. Okay. Omo no mo eye adwuma wo prison ho no. Oh so dan. E ba ko ye pan no ho adwuma. Yes. Ana ba ko ye nsa ho adwuma. We ye di ye die na me de koyo. Okay. Afiri hu na mu die ko di ye die. Okay. Pan no ne Kristo Yesu ne honam. Okay. Yeah. Obe no bu pan no de ma say we ne honam. Ne honam na ye den ya ebebu. Yes. Den ya ebesai. Okay. Nda kwa no hwe Yesu, sorry hwe pan no so no Joseph Emma no a Christocentric prophecy. Okay. So wo pan no hwefo de nansa. Ebegum. Yesu ba ne nansa pe ofiri mu. Nansa nansa so sorry. Yes. But wo hwe ensa no so nansa ne ye den. Simon fio na Yesu ka se we ne nsa na emi moja. Yes. Na enu moja ne da so redi. Ema ye engineer ohwe ensa ye moja ne so no obekoso aye na dwuma na emum de ohwe paano no so de paano no obebu engineer nsa no de ohwe nsa no so no ye restore no. Okay. But de no ohwe paano no so no ye breaki no. Sana net here. So the blood will continue to speak but the body will be broken. Etina say ye refill a enya bone cause onyame ne man e baasa. Okay. Ena da ye bi ko pie wo ahemfie. Ena nkyerase nso wo prison. Saa na nyame ye na ade. Wow. Da bia no odefo ayaresa e wo hia ni nsam. Odefo. Ai na ayaresa e wo hia ni nsam. Saa. Asema wo ka no emudu. Pa. Osikani ayaresa e wo ohia ni nsam. Said ye be ya ye be hunu odo a ye de be me ye ho. Ni a respect ye ho. Na abu here ni nso amana pija. Wow. It God puts problem in the palace, then he puts the solution in the prisons. Said the prison one day, the prisoner one day will come and enjoy a palace life. Wow. It umpo so wa hu mfi na ha wo no e ho anu yie e wo sere so abrantie bia e friend David umpo Goliath nikum e wo sere so etu ye dien ya edua bi batabo o ye dien ya onyame bo ni frɛ ni anu abo ne kuma ne kwafo o ye dien ya abo an ho nye den nyame ma ne nyansa sa no nyame ye na ade enti abrantie we kai after 2 years ne preparation aso yes ene kai ye ne kofa ne ba ti awane se wa ba be kyerɛ da ya ase awie
ovie ye no says enti na na monko penyansani hwe enkofo bebre Tofiakwa omo pe solution edema on per solution edema okay but omo nye transactional okay emfa solution makwa Samum solution makwa solution edema kwa ne yemu okay Jini bibi Judas di Yesu ko oka said die na mo de be mame ese nipa isumbo okay Jini bibi wa mo ne bo kra ma nimfiri na kuma munye bibi heaven na ye free and enye free sir if he said ne ade anyankopon giye eyowu okay but hwe ye ntimi wu ma ye ho no ma Kristo be wu ma ye in as much as you want emancipation for people, you must also be transactional. Okay. In as much as you are relational, you must be transactional. Okay. And you have to say, "Mekwa kokuma mo na mekokuma mo edi na mo de be mame." Enti ne emfa menu nya wadwuma nko a be relational, serichire nipa. Fa menu pe customer, but still be transactional. Okay. Because one hwe ya wo di menu no ko ba, no di menu no beta, o di menu be gu no. Enti be relational and be transactional. Ti yamfa menu enya adwuma. Ye de menu ye adwuma. Ye de menu na kingdom. And na make say relational. Okay. Also affable. Also open nipa. Also nipa ni o manipa esre. Family and friends makes business grow. Yeah. Minimum wonti na me beto wo ho. Yes. Make me sign obi ho aba wo shop. Yeah. E be enam se minimum. So okay. menu no that's the relational. Okay. But menu na chi na another word we find transactional. And ma menu ni ngu adwuma no. Tene so mfa nche no. Okay. Fa free no so je. Okay. Me menu yonti no me de be ma 3 weeks. What dey nka me mfa free. Menu yonti be ma 3 weeks. 3 weeks ni so ameba beje. Ma jimi sika. Ma menu yon twedom. Okay. But ma menu yon gudwa no. Enim se what no asa. Akra me ti ase. Be relational and be transactional. Ejo ye no se ne munko penyansani no manage aduane no. No ene se na wonyansani ankwa me kire da ye na se. Wow. Cause the what twi ama na fe no. Until se o di bom. Eti wa ba hweso. Eno no ni mpija. Oba ba hwe so no ne nuano mo bae. Entre kesi elim de da. Yes. Ena afu oji ni wadi kire ne nuano. Babo so mo hwe ase wona nim bram. O man koto mo hwe ho. No so mo nje wagon na ba ya yesi wa to bi mpo sa agin wagon yi bi. Akra Tofiakwa na baton be fa kwan de hen so me dem so bajo akra bajo unya nto afe afe na me hwe se bi aja me to a o to na de ba ko na de utwi no ama me me obi mom sa nya je wagon el wagon is me nine wagon wow the wagon man ni anu so mo fa nkofo mo fa on papa mra yes on papa kwa no mo si Joseph no won wuye yedi kan wote ase de tosimi no san ye pani na cho so nyame o ma ye nkwankwa o obema ye nkwa impeja life with promotion ana ne papa sen trekeshi for minimu na nyamo na mo si munia no wawu no se brabe no mo de wagon no e chere papa no Bible said per the evidence of papa no ye ni sunsun impeja wow one or two animu amena no obetom one ope wa hwiase ombahwia san Nyankopon wo ye na ade no hira wo atefo a etetew ne atamfo a etan ne achifo a echiwo animu a eno na efe kash bia ni wa efe se won na ka se enye yie nanim no onyame ma na ye yie yes na waka achrom say with God all things are possible Tofiakwa okay ma dwene na asay manemra unim me be say ehwa yesua bibi free ho eye den na obi a opem say opem yakumi wakodi tro one kwan om di Joseph faso no sabi nyese na nani sabi wanhunu de ekoso na onai onim se amana no om di kan de ni tomu no na emo aboni wo na adwene se yenku no okay yanka moja no ngu yamfa nto amana no yayi no e de no ton no ama baabi a okọ no hwe sere no so onante menye sure se ya to no Joseph de ne betena funu mu so onante ye ne koye yes enti hwe
niema wa fam wakodru kotene papa nchen a wanya na duane bi di eno akini ne nuanom ton nti watimi akopoti 5 fie akonya asem akodam yes ama afa de wabe pija onyi ni se na wo se nkode boni twia wo so ka on se obu ho akoto so free amena mu kra so pa ba esa di denchi obi free amena mu a obi ho a free amena mu so pa ba di denchi no men kasa so nipa me kasa se sofo okay Tofiakwa o se Alexander Cobb region for ye me boni piera di ntwa ka se na nyuma tie na wo Timothy wo so hwe ho yie e wo no ho efri se o si ye nkwan asempa no bebre obu o ni kwan so ye obu oni kwan se wotena se obu o kro ni kwan so opeja because ni mpeja mu ma nipa bebre bebre sa oh yes entina se obi kura wo ho a we ye hira no anam ko dan kan se wanya sika wanya no ho nso se wotena se dabi because uno ni ye your boy dom form ni ye your no e boy dom form samum oh yes uni mkrofo edi is assign mkrofo because ye nu ama no mo pa adwuma ono ana on fa ono so no wada hwe ni ti ono nso na sika won ho ni ye your boni perform e so nya mi peja o de o wa komapa yes no bretri modern for ase samum wa peja obu wo peja wo fie wa ya munyina mu musuo no na wo fa ne Nebukadnezar so awu ono nso na scholarship you want wo fa ne Nebukadnezar ono nso na scholarship you want wo pira ko ndia ma oti ake but you see omode it was a lesson okay Joseph tiase with a reason say mode mo ye me bone so na no nyame de no de ba be ye papa okay Tofiakwa so mo the prophetic reason nti na wo ye omobone a enye yie ye to so tu areto wo nyame nsem onipa bi odi areto to ono ankasa ne nsem no be ye words e chend o ye bone no samu ya bibiara mo nyakopo wo nyame tua ka efe esene wo ankasa obi se kama me believe in kama me believe in Christ okay jai mo nyakopo areto ewe radi nyankopon nsem ti Joseph oyom bibia na enye yi because na e sounds you nyame akwan nyame fa so edim peda bre ono Joseph no wow Tofiakwa on se omo eba on se okọ share dem sun na menim pa ewo suahunu bi wo bibi mu ase ohunu ade omo ye no okọ share dem sun se na dan me kan ya kofo ne me ko se be me nsu John 11:35 Jesus cried he wept it osun ye it wo no wan the wunsu oh eno na kire se me ka se ye nipa kakra toda human yeah for one enyo ho chencherenche oba besi ayo ho vandam tobo bro ho asinesu bema asem hyewo to de bia utimi su na afiriw mu Joseph ekai o hawo yawo ne amania of fame eno ne man isu na de man isu kese nse anko ya bonten so for okay ekoye fiefo hwe oso onua beyi onua ma ono nipa tamfo eno ono ankasa fiefo obontin su ni eye wenye ya o se Judas ono no hwe misika so yes intini ese ya asuru de obeo o best friend today can be your worst enemy tomorrow yeah dangerous it was soon ya na edi say osu yesu sun ni o ma tupe okay Lazarus yes and the nipa gia yen Nyankopon ni Bible say because of their unbelief he wept okay yeah but ni nyina akiri nyame yen senchene okay David nsusun ya ni nyina achi no o hye no ho de orade mu yeah and me ntu fu say be ma su sa ne mo musu ahye ho den na usu wi afa plans okay usu wi make decisions say dia akwasi dwuma ye me ne ntwempene na dia ya be ne ye me ne nante bio yes su ne nya ho den for your next level of your life to su ye but oba wo hu de oyeye o chingi nanim ye bribi ate se de enyo no ji nanim se mini Joseph ye deni o se na Joseph hu won no mo de o ma hu no na mi hira wa hu won no mo hu because ne ntaban ase na nya me wo de yen hye amen amen abusiafo hey me am simple so menya babia odi sam nam no wa hwia on tiase but nyame a chene nim de ebroso Joseph asemi me sure say what tie hu sam ahodo bebre but never be a yafa no anodin on say asem a wo kan say etoda su on say
thought that obi adwene ne say bia ye Kristo ni na wo amane bi mu problems bi una mu na usu a aye ti say wa manyame aye ketwa ama bonsam aye kese nti na wasama wo kan no aye say sipai kakra hwe ba bia megusu hwe yin na yesu atwere no ya megusu hwe ba bia ya atwere say mensu o babo mu Menim si atwere mensuro ya ene de ho ya ka say mensuro na kire say de ebebo hu ba okay anything ya ka kire say mensuro tonight the bibi o ebebo yes because here though I walk through the valley of the shadow of death Sompa I will fear no evil mensuro but mensu de me share dan hu yeah na Menim kire say won nyankopon eni Tofiakwa. it member great men in the Bible who wept and the kire so nipa and the kire so ye fallable wutimi tofom and the kire so nyame nkwa na mighty na wo suwie wo nyame na ye wo re chichifo that is it esu I me super you sir oh yes super ya so ro bantema pa dom over be 5000 abegu ebo 8 o'clock in sure game ata makwa je ni o ma free virtual sound sabre mo be 1 billion hey intwi aka nsu Tony wura machine apemfo be bompai about time kuta o ma yes park so we fa na woko wow unsu besu ade enche ma wo manya school fees metakro da ka besu yem papa no bebira ayade yem ma me no bebira ayade yesu di su na chi no onyame mfa nye na re chechire na me ba ma me bi so so fo yankopon hira bi kuna afiri mu na di areho na ma madi be ma wona na atana se su na mom no uwia chechon ho re na propro ho ne hu sa brabo enye su pi ene den sachire ba ne mom ya adwen pi transformation does not come from tears, it comes from ideas. Intinyusu aya adwene na mom se usua eno nche se wa hwe ase okay be human wa ma ba wuda odofo obi nkoja wo ba bi da on that one na bre for 13 years o kwa abrucha no atro letter di afia pobi sa Ghana de ye ne unya be ma ya wa papa nyamute letter bi na me regia obi letter na wo pese o kan kire mi ba cho hase bi letter we dey me ma kan is because wo kan madwena maso wo dem ba cho tie fa so wo abruchiri na wo twere o ko do abruchiri okay o do abruchiri no send o tro letter di afia pobi sa Ghana de ye ne unya be ma ya ware Tofiakwa. Ghana de ye ne me apesi dwuma makra we obebodam kaish we was minsu a friend state of mental cataclysm wow ebe fatru obesu share what me prepare on pa so ko visa aton sik o japade bi ko ya brini na nka he se try again next time anga he was minsu obesu dress wata de kama no nko ane wo fita e hyewo a party wo na siu na so no wo bi ato ni nsu a wani na so enwo dwrem bese me we nyina ya kire se disappointment wo wi aso yeah unim se no bi sia de accident bi a driver bi a no abo okay e ko twi car ma accident si ntani atwa obi na yes to kai ni pa e koba ende we a ye boni su dwa wo fia wo besu doctor be negligent ama en obi adani ni freni obi besu ye wo won kwala bi polio ansai bi an woni ye yes na en nkofo bebre to guso obesu but unim the ato abrabo nyina wo su ya show hoden Bible say and David encouraged himself in the Lord wa hoden hye no eno na dum pejaba tinam say not tears but ideas esu timi de wo frosoro na emfa won ko ba bia emfa won ko fom emfa won ko soro esu ne mom e release tension na e wo ni paduam okay nya me bo bibia ye ye be ka se gota mu nsu onye na oboa onim ni use double say ye ma no papa no ye carrot fu no so say no so ye ma no obi bi wo wiase bia ye but you see was said the wo ye no wo hunu eso mfaso yie wo su na mfa hwe ma ya na wo to aso asu ayede eno na wo so wo hyew ho den e wo urade mu ni momo no se wunduru sa time no na se bibi atoa su bi
Wedi enya asɛm a ɛsi yɛ. Okay. Ɛyɛ toli na mete yɛ. Okay. Ɛza sare ne kan ɔboa na mɛboa. Okay. Na sɔfo na hyɛ nkran sɛ onyame ne de ma. Okay. Ɔno a na ɛgye. Yes. Kasa kyerɛ maame ya ne kuna wuyi. Ɛni na ɛno na sɔfo no nso yere. Afiri mu. Ɛba ya na sɔfo su. Papa. I say Job would was Debbie Jai. Job would have Bible median the physical. Job would end your Bible, but on the end here. Oh, it's soon your bonnet. Yeah, but sure, one day. Okay. No radium, or the West baby 1 hour. Always 2 times, sure, one day. Well, radium. Would you seek any knife for a brutary man or better assassins and coincidence out? Yeah, Oba and I, Gukubu Nisio. Okay, sure, one day. Oh, radium. Abu nipa de na twapo ene wa kodi so tinte so gu apampam enya hwe show ho de ewurade mu ne aka we yenim no ene doso papa Joseph asema ye kan no ana ene no ayesa madwene wo hosem pesi sua bibi free ho me ni problem kra. Okay, utie nkomo a wabo abisi a kire se edru bre bi na wonam sohwe bi mu a dwene de wo wanim bebre one say Bible say ono ohunu de won anim yeah enu ndi na wan hwe anim guase a na e wo cross no a obefam no so Jesus de me paraphrase say bi obi abeti ase e mo hwe enu nyam a Awurade Nyankopon e de be ma no enu na ma ne fa wo haw mo wu ya wonya edin a ebro din nyina so. Okay, and looking at the mess, look at the message. Tofiakwa, and looking at the process, look at the product. Okay, and looking at the journey, look at the destination. Okay, Enti baby a ube duru na di wumpeja ba. Getting to your destination eno ena the premises for your elevation. Okay, It is one nam wa brabo mu a ya nhwe ohawo na wo komu no. Na mo nhwe ohawo na chi mpeja ewo. Baby ameka se nye wa mane e nyame mani ya obeda no ho adi wa brabo mu after amane no. Kofo afam but encourage yourself in the Lord and look at the ultimate hwe near eda wo wani mu no. And the most important thing. I don't know why we original apaso near bon kuturukusa. Yes. And one pra, sika moja pram will be boxing baby. Now, so at the end of the day, no, so we need sika kesia. Or kojeno. 90 minutes now, ya magu park, so a footballer, no 2 minutes cap bus idea. Then so we yen a crew ebi. It is a ocean near that one anymore. And you know, see Jesus Christ honoring the altar and the finisher of our faith into looking up onto Christ. Okay. It is a worship Christ a few crisis. Okay. It's a worship Christ a few cracks. Because life is full of crisis, life is full of cracks. Okay. But when you focus on Christ, He gives you the grace to soar over all this thing. Or mawa doma wo di tu so ko de fa we no nyina so. Maame na bro. Papa 8 months 9 months nyina we nya sabi na ntwe ya ne kra obedi. Yes. Na so wo hwe de we akire se ebabi. Ebeba me a friend so. Tofiakwa. Yes, ni ne tie na kra no mfa ho. Oba prini tinu no achima wo. No so a friend say o ma time bi. Enti mama enhwe nyinse ni mu ate nkopon ni mu 9 months na chi no. Enhire bi wo ho mai. Manya sua hunu bi sisi a se Sana Joseph nim de na won animu a ka menye sure so be complaining o say ye mu bebre se ye sha asese ye hia hawa na ye complaining more but de wo ye animu no ye nhwe ho but menye sure so say wi ase untimi nka say ewo nso nwu wanim bra umpeja uti Tofiakwa de tie die ye bebre no a ya ni enim de wo ye nim. Okay. It is a Joseph complaining poor. Blame no church we nipa. Yes. Also do ya wona bibi da o mani mo mu hu no. Ya o mo confidence kese kakra. Na ba mu bukura no a. Na ni da bibi so. But Joseph de na da. Okay. But da na no no waso no kra. No nim se ho na e kopie na sei na ebe yo. Inde bu o wa na wu se be ye but unim da kro. Ena wunim ye yo no kra ne sede ne kese ye kra no. Etie until sometimes complaining inevitable. Okay. We are there. Ube mwini, ube complaining, ube we kakra. Ni mubus asi nshireba. Na afi na ube te die nu nyame yo no. Ase. Ase. Ti complain wo. Ni mumu no.
ɔse aso adom nyina nyankopɔn de wafrɛ waba ne daa adom no ase no so ɔma wo hu amane kakra nsa osiesie opɛ no ahyɛ wo den na wama wase etim. Okay. And this is the blessed assurance I was say yemfa bibia mu kwa. Okay. So oda ne di kire you so na ne kire you yenim say bibia ye fa mu no eye process Tofiakwa product okay be free mu e di aba. Many akosi gold so. Aye. Before so benya gold. Na fa process mu. But we no nsaka when beji. Process ni bi ye jawo na form. Osho ti Yesu mpu owo ya omu no oma ne mpa bom ye den Bible say afi ni mfifiri no na ada ne moja ento otoa it is good no oyekoyi wo atechem eno nso kra nye atechem no ankasa ifin wo oyekoyi no wo mu enti say nya me de adepa ehye fin mu na ewia free fin ni mu aba no asanso de aba be fagem enti eneso ohumi fin no hunu mija me kan hita ma hiti maso ayehia me ni to see the sukra me de todokon no hunu madapa ni me fia susu sreme yes na me firi mu fia odi sika kase ene ba betome amen Tofiakwa ene osame ma afrefo no odi nkomomo me pa chomate menim se nyankopon ya adoma ye next time we be hia me pese hwe bibi se nti nyankopon be gya ya ma ya tamfo ana I told you jamu atamfo. Hey. I told you odi nkwasa asem na do so be jamu atamfo. You be di hu nkomo da. Ya go ha wana so 0551 931931 0548931931 0551931931 0548931931 ne. Be say munya kwan ene nyame chiame labi ehye enkomo ase yedi nkomo mawenka wo se be ka prative ho asem de akero but yem fa course no kakra. Hello yes sir. Good evening, Tofi. Good evening, senior. Ayo e be say be say so for say it's a farmer no to say never pa no to say okay Mate 11th. Not on a tosso 11, okay. And number 11 be is shrouded with confusion, chaos. 9/11, okay. Osama bin Laden. Yes. Date near 9/11. Genesis chapter 11 and Babel Basabasa. See. Judas 11th. Jesus have 4 years and 12. Judas you free in the car. Okay, 11. Adibia year 1 year 11 bia is shrouded with mystery. Wow. How any are built. So even 2011 yes asam ketwa we ase yes so sa no money na numbers ACC that was Joseph's number but in shire wom no and say 11 year 11 okay 11 year big two beginnings okay so nyankopon di wabrabo anymore it doesn't matter what position yes. You know say hwan you be Masa hello yes sir good evening senior na pomo Radi Adam Bamena me tiame papa ni tiro papa ba unya kuma kofi ya kofi papa da ya ni tiro wow ya bomba e ba chop mitio okay em say the opes wakan wi hello Good evening. Good evening, Obahima. You pass your friend, Ajua. Okay. They all can nice any of it to me. I area that from you say, you see, this woman is yeah, about. And I'm that you so Radhe sayare okay we the remedy for our malady yeah I mean say we ya Christo nti ne ho atono amen adome yade biara yes no kan bem no sha ejina yes o ma na ya reset to me nye kese wo so amen e we Yesu Christo din amen e ba chawaje so okay hello yes sir alright who has a friend yeah the prophet Rabbi Jim Bon Mr. Sanfon
the dinner church, my Masabis in Hammer. Masabis in Hammer, why and for how many years? More 32 years. Oh, 32 years. That's right. You shall say how many years in That's right. what shall say in fear to do any? Almost 11 years. 11 years. That's right. When I do rebel. We do in a middle school. I do. Akra. They all know. On fantasy. Menim say that cross an niema no ye be hwe ye beto ye bo ase ahwe ye wade bi wo ho a se de o kan ade na ompe na ontimi nyai that could be ye be rasa area. Hello Papa. Mommy, Good evening. Good evening. Yeah, who can shout and Papa and other number time. I see. But your friend is 3 years in Pacific Fantastic. Now, what done me the idea, first. And tomorrow, I mean, never to my sister. Or I ask her or down house. And I'm saying, yeah, sure, what's in her. And ever since Mr. Long now, saying idea to her, you are contributing. And I contribute my effort. So, see, I think you could more fantastic. You do one my you know a bit like see the programs that you and I'm not really sometimes you feel there but I said you are not and the deputy benefit never zero. Over that you. Martin Medasipi. Hello. Hello. Bemena. Yeah. Good evening. Good evening. The very event was there for. Okay, Evans. Mr. Sompa. Watonga. Medina for so many years. We were part of no. Tofiakwa. Yeah, we got getting a Michiano. Now, come back then, you have any age. I could credit a crown or the basket before that. And some now can miss it. And it's deep relation. Yeah. And I owe you my. Onye age no any de den mu no enko okay and the mission in kind of catch and the mission won ya o ye nyina mu na wa ya ma ya e bi na ti nyina ena mo sa ho we nyina ye so ye ka me ma na kwatenten no mi de ni ye na wo se je wa ka de me papa nka no mate me dasi pi mo nu amre bi. Hello Obahima. Good evening. Evening, that is saying. I told myself now more Canadian. She just say, Fakuma pa, unya, no, dear Janine, Comaniano. Then so, there be any Ajuna, any animal journey, a fan. In fact, I some way be too. Ya papa, say, whoa, me, I be watching pa. Mpo wa hwe no maboa no kwan bi so na afi na esen ka obaboa wo na na se ena ho a kire wo no obetene abehwe wo na ode boni twia wo ka ya na ya pa enti samo bibi za so wa de ye se wo ye ka ya na ya ebi nto wa obeta se dia se wo sha ho den why na epono fufuru mu to na pono fufuru so ebie obi online so okay mami ntio and obi frɛ from abrochire so otie yen wow na no pem advice okay na tisesi ya ase ne papa aboa no ba papa na start di nani yeah na so bi o papa no how sa word no e ma order free da and why you be papa na wasori atie wa jai enwunu ho kura areto e wonya me ho ponsem me da say hello Obahima Akopo adom ba cha ma woni so kakra ma me why Pacho na so the program so different master papa bet ma for me hey usu ukuna juma say okay papa the number be tuja or the tuja no our friend why now in the me da CP hello Bemena Ajapia ni Obuasi okay Ajapia Obuasi ti say Nyame adom
okay mami ntio yo ne me ka se o ka be bi se oni pe bia ye o ye ni ana se yo ye tia obi no won re de da ono nani nti ye o soro ho kra no a ke tambra o ma na homre so o soro ho no ono wa re de nyame ye no ka ba bo no ase ne bible di ni wa da se wodi we na anu no wodi we na anu sika kokko ne ne mo kokko sim wa anu ne nyina nti nyame e hira papa me da CP hello adu gas oven the shishi man ball no so hope katra wati for say mo bi anto ovi on kwante no akotese wa no ase o Tofiakwa police station na ke duwo bazo Tofiakwa katra papa say nyankwada amen onyankwada mayen yene ayetie ne yensrem pai bo emfama papa na no kremo baby okaya me ye kakra bi sunu no enti na ya go ha na ya na me sunu ndi awusu o oh I feel that and there be and there say obi abo and there say wusu dabi and I say the bi never been queen no say wusu o ti bi o ya na boost your immune system no so wa come on to me ya juma so enti there be two sada o dey su you know e be free ho mate ama so ga papa na mi show that's it so mo e be my amai mate ada no ka trimodin asem ono a ono bi akọ left or akọ right hello oba him na ti saying Uncle Tofiakwa kwache yo na so kupon kura me oba him hey Uncle Tofiakwa chewo nka chewo so ere kwa mi wu station wo ti share na mi ani acho ani se ma ki mi program kwa ba no mani adia wow can share on cow that's it omo ye juma yan kwate se pa e ma ye che ti de dia se mi chewe amen that's it na kupon shirao hey hello 3.1 hello tofe me mo wadu anumre so bemena so driver ba kwa obata ukmasha bontin suni tofe acho we am fa ba ko pe time nti hello tofe meet your senior me mo wadu anumre ejo so senior the Catholic Faculty of Tech Junction so driver ba kwa obata ukmasha bontin so tofe whether opinion as say wabre enkasapai anumre tofe meka se na se akama kuma pa na my imagine se me fe na me na di ko mu nsem anumre na tofe me say she ade bi aya na ekoso esu wasem a wo kan tofe asem bitimi hye wakuma ma wo kai nyema bi na wo nemu ana wo ha bi a wo famu pen ye wo kai ba bi a wo duru a tofe wo ye adwuma na se pese metimi si enimu na sa nyema na ebe simitiri mu a su ama no so me kra ho tono na masasem ho den say ebeye me da se asam ne me de o twato hey we watch radio no free hu why na ye mon komo ba cho Tofiakwa good evening na Menim ba sa sam ya kana de no se pa me se men na me akasa o mi me ma oye opo me nya no hwe ma me de me to sankruem eso em na mi oye me to chem me em o ka ma sam de me se sinem papa so me ya me shano on sa na se mama na dwunu ni nyansa na on cheche na esie ni na ti em Tofiakwa me da se abujan for traders charcoal powder and I come for the amount say ene no nuane a ye die nyina no onim say chemicals ne na se fonti ehia say onya bibia ebowura ni padua no ma ebesiesie mu ntimi ba cho traders charcoal powder for 0243 943 413 0243 943 413 na uwia untri ni munti no bo modern say atractive ubenya bianom na entri no ayi musrade no na aboa se de be ya oni stroke ebebo nsa ho mesro wiase ehu entrance yade nka wonto ho na uye yempo na ye den onsa mienu onan mienu na otimi koba na ye den na sebe oda ho akra ya sorry o ade na odi twa to ama me na ya sorry so the number is 0246 0246 37593 Bajo to boss na say dey 100 37
Bacho ensha CB 0246 37 59 no asambo 37 it will be a Facebook or Samuel Labijima. Okay. Bibianka ho Samuel Labijima. Okay. Mebacho ebia na obi pese o share personal na obon komo fa adwene. Unti on the frame ya na so send WhatsApp. Na so obi o ha on phone kura oni bi but obetimi aba ba bia wo. All right. Wachiri he ya kwada so dwene ase. Okay. Police depot. Pasa ase dwene ase. Okay. Santa Ase Christian Service echiro ho. Si school ho na. Mebacho ai. Okay. The Wednesday enyumre ho. Okay. Na Friday enyumre ho na Sunday adopanso. Ai. Echia SDF nyina. O so be dey. Okay, I was here for so for la Vigima and na otene nka no ene ye bo mba ba bia no wo pa na otimi de odo e bae no wa kire se odo yen nyankopon nhira wo meni ne besa di nkomo nti nyame be gyae wo ama watamfo ana dabi fasa asem ni hye otrim me ba cho me fa sera kese emfa ema awrabna ena my operative Tofiakwa obi anim se my operative ima menye you must ask fatal power hey one kasa de unye ni packet wa je say do be wi ana wadwene no ate afa so okay abusia for Buffalo na daroma ena wode ye call Facebook and YouTube na alumbia ewa ha ena afiatri mu de enso ewa ha awrabran ewa ha me pa chere frame Tofiakwa jumade ye fe no na Menim ochena a holiday de basenya me ma yenkwan ni apostle pokofia jikum behia ye wonkomo pidi se biribi ansi a Thursday I want you back ye be din komo papa odoni sika aho asem te sen me bisa wo uni sika nti ge bi antwa ma me boa hwaye wo se ye sa kwa na wo hye ho no munwe ni yo za Buffalo no okay abusia fo nyame adoma ye be san so ahia hwe ho so ye na to ye nchen bia anto e ba cha o makrao